ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ZONE-1 hinni ka sngi kala Pynskhem ki Nongkitkam ba Thymmai jong ka ni ka zone kita ka parish Maulai ka parish Upper Shillong ka parish Maukhar ka parish Laban bat parish Mauprem St Joseph's parish Maukhar la sedang ka ni ka sngi da ka mas bakhuat ha ka ba spiritual director jong ki Thymmai Father Jamirus Shilla ilalong inong kenyarang ba jong ka ni ka sngi ha ka jingadan lang spiritual director ki Thymmai ka zone 1 Badru i parish priest ka St. Joseph's parish Maukhar i Father Jimmy Marngar. La Pynskhem kini ki Thymmai di spiritual director hi i Father Jamirus Shilla. Bandong yang di Shillong, di Nongkitkam, di Bandong Jingin, di Pynskhem, Bandong Tampe, Bandong yang Shillong, di Wengwan, Bansang yang di Jingin, di Jingin, Hagitu di Bandung Malaysia, bagi train halat hidup kita untuk hero-hero. Kebenikau, nilong yang agar besawan jemtra. Bagi kodok nilong yang agar besawan jemtra. Bagi dilindo, bagi sama, bagi lompa, bagi lomkri, nilong baru nilong yang agar besawan jemtra. Jika kita bagi nilong yang kita kami beri mesin jiwa makan lagi. Nama terluka yang kunjungan ayu yang sedikit lepas. Dalam hidup yang dicintai dicintai lagi. Kunjungan sami dicintai jadi show lepas. Kemudian tangga dijista. Jauh kejungkit yang kita kejungkit betul. Kederu kejungkit ulang jadi mulai kejinggan mulai yang bagi laporan. Gospel Yesus dan jadi nak diperhati penolong hilang manusia. Hikmah